Nigo gona ria kuhurukio horo arutwo atatu thukuru wa muthigi wa Mkulima aria mateire mioyo yao kurumirira mutino wa kiumia kihetuku, mutino ria wacungireirie angi makiria ma 50 magitigwo kuhonia nguraro hamwe na muingi uria gwikinyitie na njira nene niguo kunyitania na endwa na arata a family cinia atongoria matongoretio ni gavana wa kaunti no Lee Kinyanjui uria uhinyiriirie arutwo aria marahonokire gikuo ciarera kuamukira urigitani wa kimeciria. Lakini ingawa wametoka wale walikuwa hospitali, ni vizuri pia tuseme mambo ya shock ama trauma ama huo mstuko uko na hawa watoto sasa, na kwa hivyo wezi wakarudi tu kwa masomo ya kawaida bila kufanywa kazi. Oho thukuru wa Mkulima hamwe na mathukuru maria marigicĩirie ni mekugunĩka na njĩra nene kuona mĩtaratara ya kuhitana na ngwa na heni ni yambĩkĩtwo nĩguo ũndũ ũyũ ndũkanae gwĩcokera. So in this area to pick 12 schools right now, na hii inaanza this coming week, though tunajua sasa tumefika msimu wa kiangazi, so that within the next 1 month tutakuwa tumeweka hiyo lightning arresters as a precaution, na tutaenda all the way mpaka shule ambayo inakuanga na problem pia ambaye wanyama walikuwa wamepigwa na radi kule Kipkoris na Kures. Kameme TV Njitagwo Ithira wa Gicohi.